All right. Kaligaw na suwos kaywa. Ano ko wasliye nga kat mitolyo ya ko. Ngawi ko wala lo siyang inge. Lumisilipan taking Trisco. Inanapel na ko katakoin akfasila akre na kiwigi nga. Nangan pa yung kumtamalipan. Ikaw na sum. Pain kom tamli Shirley. Kal, ikaw ko lamalap. Katlong kumaligalim. Oo. Taking Trisco, pasyembe aligalim. Nangamagda ko yung pangan sound check sila ngan. Na fin ko kuwusin na mas kashikat. Masih kumkuan kashikat kaya magkumin like ye, the like ye magkaivan na. Kuminoy pe share ye. Nabanga fin jak slash kan kede six ki kashalom kumin wikot kashikat share ye telegas low so. Ona kita maliban in the fact ngayon. Telegas low so. May clash, may puyesh. Ke finan ko siya ko yun na ko may ko siya actually losin maganda ka ba we got back na kadin bel kada vast na met tak ko fingan we got lelag den sherry na sin may puya singe gal bangali tamaliban degin just ko was sherry na nga sherry na ke kasing gold group lasha share group. Casting goal. All right. Kal, bang marketing na in-space spacing pa yung gawas, anagaya gawas kalam galiye nga bang Shirley Tara, nga finan Southern California, Ashton kadagdasigligyan Sacramento, Rancho Cordova, Ashlang ligyan San Diego, na Lumishili by Lash San Antonio, Texas. Nag-spell lang the fact nga digging Driscoll, Lash Finan Kent, Washington. Kent, Washington nil pa ke palan bel sa COVID ka bel maupe riot mawaya. Fact lang digging Driscoll pa te pashkan Windows si Fugulya ki. Kasi ben bangan isle or kadarog kaya mo the safest city in America. Ashfinan Kent, Washington. Kung Finas Kent, Washington, liang. And Finas kung na kung liang ba. I mean, pangan reputation si mga taking to school like defending, you know. Kung taking pa ka, faction. Nauna pa yung vaccine. Tumalap naman sila. Na pangan status sila in Kent, the safest city in America. Na, nanapel na ka, kaya ba tamit, pain ko was kula kaya aslo sa ngalile may siliw ba ta share Erica Robert Alec pain ko kula malap Robson Abraham ikaw na zoom kula malap kaya aslo man nagawas sa mata ka inge pain ko was ke live flash nagawas sa mga efata ko pain ko kula malap na unso ko ngayon katintafliya insang siapa kum kafo fo kum masih kum mara kafo na mo kum mga kun sa ko nga nakamangal ben gassing goal. Speaking of which, ben gassing goal bang standby.
Kal anagidakkalamia ngainge sir letara pange mitli kadak fashe oina sigalain sa plus yok na naglan sa plus na singkado nas puedo klase klase no yun ka siyak kya kaya na we got oye ka inge taking interest call e walang tamalipan ngai siyak sil taking interest call in cash got we guess at rin na sa ke pro kudan mo kan cash na met taking interest call kung Mike tuman muting na ifin ko nga nagiging bell na zoom kumin cash ka guest at rela sa kasi pro and the good price ngayon the float ni San Antonio Texas yung taman liban nila ko cash ka guest at rela sa paing ko was na kayo sa marsh ngay ko so ay matakaw tingin just ko paging tawag dyan Ay, klamalap, bain kos na kayo ama, chak pedarin wikat yang yang siyaula ka tamle siyarle siyawlal, tamle lipan siyawlal, ekos mawikatan, arle na yokshipe na shish, edakalausan. Daw na kaya kalamiyaya ka, mettigikat mokle na sirik malangata. Kataga ni kipelsingi, wedokle, insiya kikasha, rokat met. Nakastrin pray. Kat maulsi fan nakat flatsi fan nakat takana yetong kipelsingi. Injivil berela kasin kaksaklash lakat maul shun silen sasya. Kometa mama shirosh, ke kayen manos, ke kayen nanaklash, ka oye vakani ke kashpesh. Banan kat taka in fakulo malap na sumke, mayen evin kung wangin ke maingi, wangin na paye, oye makat ka nakfashilaw. Kulo ke lang silom na sish na kewa. Kung sa pa mawin kulo si fan na tumin na kamisya kashmeta. La kalim ye ko katang la kelya katang la misya maulyak tikon lendol. Usia na sish metlalal fungi ka singi ngeng singi kadin kain wi. Sham kun inakaya metlalal fungi nakaya fin fel. Mayen top na ke ene na nakaya lash. Wangen White House ka wangen ke government evasim ko ana siyen ashurum. Panang lela kadin pasiselle kadin lekshin na kelin kanta kana yurum inkain ngusake kashalo. Nakmanas kometa kemitlash mafastigigat kiplan belsinge kafastigigat petari. Akes makin yagat kadin natala makum kaliya wan matkan kesla. Mami kesla wan matkan kaliya. Inakkalim yakalom, inakkalim ilakat na kewa. Art nembase, art lenche, layurum. Siya fin kumbangon, wangan makan vakke. Takikat mol ye pel singin anak naskat papa. Akkay kat kadin wimitlalal fungi kadin natala. Silin kadatula yemutong. Panagkum naknas kashikat, kipelin yoksalash, anak manas. Akas makin yakat kadin asmakke. Take na nage met wiers mam dabe kipelsingi palakin manastan mano. Kat finek na siyum lusian ta kanila chef totola nage. Kometa met lash mayin kometa pisinaon si fresh. Kamana kayo makumrela kat ng siyum kat papa. Los na kayo matayin cover kama lipus si makulukla kipelsingi kat kayo. Akas maganyikat ka din samal ball silas kilos unne kusuja taka talala senin koslalos. Kulo malapla kom second line siyas ka din taka na yurum itakin la pange o yesi magadinan faske. Egat kaksagan kom kima komisyong ya ba yurol daml siyale wisya ulala ke platform singi kadin taka kin fulwan wika ingan kadin wiba fakek ke kas metalom. Wana ke kas mom na sila isa siya nga sa paila. Kadinge losen fulwas kanuknuin mo yung lom kadin daga faka kastom fan na kimagum sumasta na kaya kainem when kulo si fan nandun Jesus Christ katalal fungi kaya amen tumalap on siyole bel lang eflo ko na yung oslaran. all right then just ko kung kulamalap ke price ng nagidakkel miyak tapos mo alam siya lipan nagasamin pa yung igesa siya nga taman lipan agin balance mo Kaya tayo na uslaran tam na jirle. Tin treskal kung gula malap ke Roy unsang kesla. Ino na makalamia kangan aulos kawain we mat na kawain true kaksikin kat mo na kasin Roy siyang
the mole will lash got you better go akuline long be gas mole ke belching gas wala na lal sin proi ja le shu ken chiak ngan ulang na ne ke me chamun ngol lu ni pak lu chi mai sham prop kin yak fa ko ya ko ye ko one fa yak ke tosta refocusing on God ka chin chi ban a long na ke oil on God posli me kosh na ke ikosh ke sham un ngol lu Ushin na chip ngan chip ba kilen kushin proi she la mashik fel am shin government law sho ka rep ma law sho ko yana ke wa mar fin fel shin te kan ushe mishla shi makat inan mata ke kushin proi she ta ke Jesus Christ mitlang Allah long chi ka ulal el sa paima ka da long pe ke kuno kon na ke me Wednesday ka tos ta chip Friday an kes la ta shi metlal son mange kas mo nga ta na ke ga chipe uska teni ka tin chipe smak na ke fin sha maka de le she wen na tal na shesh ka din na fon na mol long che ka ulal na shesh ka na ke wen mol na maka dash ke mo shenge e fin ma elia ka e ushi na chi kom ka din nan ka din flop na rol focus la sha even de God energy be refocus kadina ka jin be flot na ta khoklan God marsham pramang e men ngali e yana yok masik fin felam singin ma na yok shbe bagat in liti kalik na ta shnge sokyas tolu pa ta ka ke kuno kon ke Wednesday la lal funi la shin ka ta ka tamle chile ta ka te ke man te an la lal funi la ke akwaklan laim Jesus Christ ke long chika ul lalba ina in plain ka tin pela wa ke mo large pela som magat nigin mo large tam tal chi we as classmate chi la tam le chele pang la pe kesia ka ta wi ka chen pro ina klen che u las na ke wa wi pe che u magat te bana eta la as ma shau klalos pang la to mange in as pe ke pro la sha gat wi ko vos mat las ko sai ka show mars ke pang fletching na si komet lalfunia wang in mi yun God mange ta kan si ba ke ga ke week ne ka sin be loin na ke lang se ka lan gat na je sky si na ke spela in pa na ke wala skusai akilen met las na ke wa yo na yelo se ta ga we got to give a gas comment ke pel chinge na lo se ta ga we got back line long gas mo finum de fact la ma chinga aul met klen suppose ke gas in ko line akilen ko me show man God bless you guys e bange sham from ni kesla na meeting of long nang bella na sinosa na nes kan usi slide na ke week ne bange makatashke unit aklu na katashke leising shaft la ke unit aklu che bange pa leising ya la lal fu in kat magena marida bange shamon ngulu kita excel shamon ngulu fosl me kosh na la lal fu in kat magena nga filie fin shak la ginel Sveshit na ke shenrian bangen tapan molalan kat na maritan bangen shamon ngulu kamu chele bangen sham from ni kesla pain me try tin interest kal kuno malap na flong on the pelon na was All right. Gal, taman liban kung kulamalap. Kulamalap ke samin pang eksingan when the price ito kayo big interest ko. Ako naku sa akin structure ke program la sila katako emit proiges la fincha ka bagay sisla tafan o pa mga housekeeping ka charm kan la mama file kiten charm from good na ke shipelas na ke lem kuminta ka me what is your expectation me kum shike kuminta ka is like charm from la na ro kat we say announcement ngan emme it check kat na keda magadak fesya pain ko was min ko yok shipe kumalab ke ashlo san sepe yonis yela pain ko may kawan na sum klumalap. Huwag kami abin na mekrit Paul, ikaw na sum, pain ko klumalap ke ashlo man, klumalap ke sa amin na kayo sila kayo yung bengan. Huwag kami abin tamang asan,
alila may nga mga tagavinan kaya Honolulu paing kum lumalap ka luman na sa mga tisap SLC Salt Lake City Utah Ranger Jack paing kum damalil finjak mo managawa wo dito luman in fast na med kum ko managawa wo we kum yang be nelespet ikaw na sumna vinan Seattle lumalap ka luman nagat tako ano yung atake finjak silash nga ba Derfor er jeg ikke den samsom kon la mamma fall in som kunjagan na common program la så kaya ta ko loen na ke gaslan god ma ke agdelan gaslan god na sibe ma ko fin lip samsel tamal liban na ke mama ashfin feeling ako fin loen ta na nga kum may da kat fin is na gas sin mait se Kat kapitang dafong naging makataskya. Kat fin loin naging mainstream news media. Kat fin long na milos fakan. Nakat kapitang dafong lagi. Na fashion yan na phone si kat chamtram kin kiden show akyok yung mga dakfashing yok naging dafil ang gaslan God. Na siya mama on game tonin siya nga proy fashion yan na phone siya dapat liban tingin just ko galing gasing pa hermeneutics gas English siya kumiyang gas na yung siya pa we learned na gasing ba so what kika dakat ya gaslan ka ta may akal may mitzvah na ifo kum dafa na siya kum na nga kum follow ng fagel kaya dakat kaya may gasing hermeneutics Hermeneutics kom som nakaiwa kanon mama ash inbel so kung mama super pa siyang kanya kan yok na naging nusa nga ako maskem singing nagulo na singkat ke casual ke Oslo was pa ng kat ko in fast na mit ingin na kat ako lagi din fast na mit in akyok ke program singa kung fin ko in som nag Facebook suk Pacifica United. Pacifica United, spell gan nga usay page spell labi na kasin ko. As pinag website la siya. Sum na ke like yega kum sum follow, sum na ke YouTube sum follow, fin shock la siya. Pa akata la siya nga yo na si mit ko siya nga then ko yung dafula pinasin met kuya siya yan. Kisan mo kanito yung takainin mo kuy. Hindi met ko siya yung singa kuy singa met yap singa met palaw singa met ruk singa met ponpins. In met lahat na kawenta kainin mo kuy. Na sama ko gusto mo kuy ke Facebook, ang gusto liya YouTube, gusto liya nga post liya as clips luwo ma nga raya so far in introduce liya program sa mga kinata ko akyok na sin met puyesh sign met ko siya na program sa nga usi ko wasin mo liya wikat ke munitsifan na si pangan kaya dalos akyalim mi na mga si may fatako nga kung fin ko so Pacifica United. Hey everyone, Like I'm Shirley, and I'm thrilled to invite you to join me on a captivating journey with Pacifica United Ministry Podcast. We're diving deep into the art of biblical interpretation, exploring hermeneutics in a way that's never been done before. With over 12 years in ministry and 3 published books, I've gathered insights that will transform your understanding of Scripture and everyday life. From mastering interpretation to avoiding common pitfalls, each episode is packed with wisdom and practical tips you will want to take advantage of. Whether you're a seasoned Bible student or just curious, this series is for you. Let's uncover profound truths together. Don't forget to follow me on the Facebook Pacifica United page and hit that subscribe button on YouTube page. Episode 1 drops soon, and you won't want to miss a single moment. Again, don't forget to follow and subscribe. Thank you, and I hope to see you there. Best mga gas English kan men kachigit and charm na sin met puyesh sayang. Ano ko skalam kaya ngayon makatakfresh nga kat wibe met rook, met ponpe, met yep, met palaw, met masel. Kat nguyo tafala gaslan kat na sin na kayawa. Mayin
Longkaleng langkada, di man si mit ko siya mo kayo na manasin na kayo wa. Nakatfinta kayo ni mo kuyo kat finloeng na kaya sipelan kat na siya. Aldo upein kia payak lekot. Kden te sham mo kayo na, kden sumita kden pakanek leka melos fat ngo. Election by the ko ngay. Gusti if America contradiction na fosek. Nakakufinte ito le na paye mas wasa. Ngakum ko indafong leke usien na naklas, usien seulasha. Nara yokshupe. Ngakum insum nage mas mapaye suwas. Pa me gaslan ka. Rit magin principles. Rit magin oyelan ka til sang. Ngak kilutian gaslan ka kos wikat fashion ye algos male. Gusti lagat talaga sham na mga na kasumbakin mga proyekun ready. Main kat kita na pa laga masing makadil fa akka masyaril non ko na. If masyaril non ka mit kum long if masyaril non ka min masyaril non ko an tafong left kuluk tinawon naklal sirlian. If na makadil fa ak ngan tafo para filing ako min no bakasing hermeneutics. Na pa episode singa luma kede nga sham te en fin shaka pa met wies nga in makanta na may ngoshilak na siwusan sum na ke Pacifica United page ke Facebook hit follow ka like nga invite mo thousand siya kata kakata siwus except I mean fin shaka pa keden tafala kastan kat katanurit makin secret number 1. Kung finkin akyok mamashiruma na rek makun, met kumshukya. Anjo kalmani. Kung finke katlan akyok mamashiruma o rek makun, met kumshukya. Finne kun fala tafala langgalang kat na sinmetsi. Finne kun sumukala o kayang kufsin imen metsi mayanin na. Kaya noyangan katil ito lang mematonin siya siya. Kat finurit makun, kita pelakin mensiyo. Na pangay announcement lang minit luwa pa nga mitliyawi ko staff nga tuwin siya nga takula malap na siwas na kayo wa nga wisang mit kuya ginge ilosin ta ka kasta mitli ka show na ke program la siya. Tigin los kasta nakite fast na mit na ke program la siya. Tigin just go at amal lipan ngagin pela na siwas. Right, ganso met no liban Evan Washum. Ngan ko jin ba okay ngan ko sin pain met plush mata ko sa project tay comments lang pain ko was logas losan melutut no oye ko alena tesis na kebela ay benan ki samno tam na chirlea panen katingan la ko swikat kade alena insia ko lain mitawa kipel sign gain lock in mama ikekra seski bakit pakana ka lamalap amaliban Liban, Kalkulum aspar yung mitli at fast na mit. malab tamal chiligam shipel chilaga we go skay wa nagalin matlash mata ye persan na factory to shakta mashu akalin may get na shuman tamal chirling afin chagin san cash matlash wana makal mengan finan pun pechuk ye papalau commercial ben fin chak lalap lash kay wa malan kata in fact na met inte tu kat ini na pa ini na ka din tu ya na kalan sa pi kat pel na kay wa ke pel chinga ka din na ka din pack down may normal an el chakuluk la na cheta ni lalle ta kain kana usla mawula na si ma population si starting makina spelling lo ka ching kat ke mai ke ngan lo kyaslan man kay wa Alright. Let me show you bang glamal lab. Ano agad ulay lang. 7:30 ngayon na. Kita ngayon na kita fast na make kita show na kita may nakslakum na kita mandean. Kung fin liye slide ngayon. If nga kanu say slide ngayon si veslakum ngan manage mandean el fact mo nga lalal fungi kasho. Salal fong ilok. May nakslok mo na siya mak sapta ye fos alko fos ye na ke singaula ko siya. Nang ako fin ikesla book nata siya. Sakluk
Taibo si pangan. May nakslak kung aske Mac sapta yean fos ye na singalakos. Sige lihat tamlel parang option singalakos na galong lit ko siya. Singalakos na galong ikos. Oh. Okay, kal global lab. Global lab Taibo si pangan gulangan show la ligin mate akfosiek. Ngamo points kan el galam ligi. Fos ona kita maliban el faka. May naksingaske Max up da an fos singa lagos na galong ulit kos. Na nga kung finiges la maritsingan as I todo sa mga kumiloing na ke. Med ikat show na ke an loing na ke sapta singan. Kutsin loing na ke sapta singan. Sapta ke puklal maak ilsham kun mount of transfiguration. Katvinlile lemel will be the James, not John. John Bas Muslim Gospel of John. Na weng siye son luason, toluson na weng fekyak. Na may naksin il shamsham kun beltima lemel ekle na il shamsham na sil Elijah and Moses. Na tukun sham ke oye singa sikyak nash pasana la prasi da ko inka shaumi na kel ne buying a wen sinatik sa makati lem kat papa ilin se uke tukun na oye singa sikyak na lem fansil Peter James John elosin tia som sham kun elosin sa ano ne na Belfal si may sikyangan pakat kaon gelelen mo gimoya na ilos sa koin sham kun. Lem may nalak sila kum nga ipangan ipsi may kasapta ya. Na ipsiak lu nga el pang ako sham kun mising ya. Ipsiak lu nga kasapta singal sham kun main se malemil onwela sama ngon fok nekla dalyuk saying na oye singan masikyak peke makuluk masita nila fashion sin maita na masipe lemil ke ilusin kalim ke an ilusin lutoy lakyan na ke ilusin ito in posisel ilusin ito in posisel ilusin luxonina kalim ke la posisel mga yoksipesi. Na may naksing loto ilusin ito la posisel in ilusin ito in posisel etiye at ngalye. Mate sa mga inino kasha going to take advantage of others. Lemil iloye to ilusin ito la oye masikya ko ilusin matakanak ilalfong ilalo saan. Ilusin ito yung kain kinintir makuluk. Nakapun sapta siya nga lemel akailos in mata na mailos lalfong ikean. Ilusin mata na ilusin itakaskos. Na ilusin ito in masing yoksube in suk misle in naslon siya sinsiye. Sama wisya me kum na ke mananak sila kum nga pa ipsemet nga il sham kun nage fos akos nage singaul siyan. Kung viniliye ipsemet nga il sham kun na yo nage in loeng nage ma meta ko mailos fototo leke. Ilusin te loeng inak manasi yelos. Ilusin loeng na ke mailos todo la ke in ilusin ito in suk lemgat ke inalalusan. Mayin oye mailos todo la ke an main sang isang ito ilusin ka nito in sukat in gashelos ke mailos inalan. Na kung vinulot lang nag-fos singalakos nag-singalit ko siya.
Il sabi na gelos floco na urine met tamalutut puyelos. Ilos li ala pos mit around ilos le. Meaning na pungen lame gemalak fashi gemalara katalam gem da fluyang na ke satle ministry lala. Na lutalos inte Amerika inte in etta in suginas misle in maslun sie. Na asho yesisikiak. Might cares na yerol in charming tadiksnal mugul natin nga ma belaga ma ngon fofok ngita ko na kala ilaro na sa na bako mata burburn fo ko kada like let's follow na ini nga na dapat singa na yun lang fact lang sexy mit malutut we lom nga in gasho ay los kufla onwela sama usame gumna ki yipsak luongan il aske fos longo ul na ge fos longo la ko shan kung vinlie fos longo ul na udaktet leksyon na urin laem na ona kya ke belse kon focus ngan sikya ka mana upe basingan na ilkelos inte learn na ke ilkelos learn na ke la lal fungi lalos alolo mayen alolo lalos ilos akademie le bangamasterolos ilos la lal fungi ta shokta aspe alolo beyerolos te yun mit malulit mgevan na finne Babes ito man kliksin nga aspe oye yerol sa mail akademike alalolingan. Na samram singa siga na inastun lame babes nga siya le sige mod ko ilang kapataka ilast yung mga singa. If nga akong sige mod ko le kat na fa mo lame Christ il omniscience il omnipresent il omnipotent. Dan nagema sing limit lights ito mana kayo. Foi siak de siak baba sing de fo pataka o yesing. Sikyak nye pataka pel si my lashke. Sikal mo ba lame el nikun. Lame el siak mga in mo masimit. In smusyak le o yesing ngakumin galim gele mea si ako den sikyak. Min masi ilkelosin kalim kena ke alala lausen jokna kelemil disciple mit fors mit malutlut ngayon. Na god galim gele god fin shona ge ipsak tolungan geshupin lalal fungil lal lan babasing geshambram lan lem esang masil sikosakla. Nakat ngakum kalim ge le may nanaksing akalim ye le talikse man lagi ngon fofo il onwayak le. Na king akum long may nanaksing kat liye o yes masikya ngay. Meya sing akum koin lutay lagi ngay. Meya sing nanaksima akum koin isla in wikot. Mitlalal fung ya. Mitlalal fung kisen kalim kele mana yok şüphesi. Kisen akkalim ye ilya lalos lasho. Alalalas nasin lemkat. Men masimit ilit atari. İldinikit ilit atari. Kisen siyak siya lemil siyak le kapatakat kliksin il aşkemasin ya. Lemil denikit. Il ito. Tayo di papasingin nakalim yilan sifena. Papasingin sifena long sifena. Siya na si kum den galim gele. Lemel tole me asin naklok kum. Il tole pataka. Lapaka. Lapan alulalasyo. Kinalala pag den sum na yun. Parang akong pro. Kung din long pro isinal take interest ko la. Il pro ilusima long, kom ilusima
long proi sa nganing kalam le pel sa makatil tapok la proi ilusin to la madaka yuin kat me men ifin da tapok ifin da shomon ya katin da liksi na fake kasan proi la na bel sa kat la tapok gisbin la lalfung ya lon mai ta bang no mai lus fin ore na ro na sikum kiden galim ke elias las mai ta Kiden etta kiden usin na yurin kat in charm kiden na sil. Lem kat ilong gatsing contrite. Ilusum of masal talam donin siya contrite hearted people. Lem kat ilong may siya klalo. So min contrite heart ilakalim yin siya po si sel si. Na pa si sila kum na ke mandian nga lalay fungi. Cash sa lalay fungi lock. Kasasingan matakosin papasingan. Lalay fungi. Cash sa lalay fungi lock. Lalay fungi alolo. Pang masing ako min uswi ka to. En kumasuan, kumakumas kiyan. Kalgati nga akum suktel lalay fungi laso. Kasi doon na mo managawas sa ros. Kasi nitok din ito ngayon kat lim dalek. The lim kat, pang masing asde, kasi yagya. Nakatil long may siya klaspel na kayo. Sama usame kuum na ke ipsak liwongan. Ko stakli, man naksak kum na ke Tuesday, gina sharm kin sam sa kungan. Ila sak pa na aspe na ke theme ko man naklapsingan. God il ko lock may long lock. Sam no lali ko saan. Kasasingan mata ko yung David me. Kanda ke gospel lal mark ke mande an mga komisyon ni ke Sam sa kuma David el sumoslangan. El sumosla kasi bin upe may lashkian. Mamal palakin panang il Sam sa ko ngay Sam nung ulay ko fos na yaba kengan sa mga komisyon ramken. Sam sa ko ngay ramken proy lal David. Ilakyan mo proy David Simal David siyak sin lem God kikashalal siyak kikashalan God loyepe sangpe kaksak lal na sin God min David siyak mga litatari lem God ilatapo na bang David bang na sin lem God ilan tiyeng italakay kipel may ilidina loyepe hakalim niye lem kat yok lapan lalay fungi lok na su. Siyak sin lem kat len langil. Langil diki met lokalok. Ilsvil be akalim ye. Kaksaklal na sin kat. Kung vinili parallel sila. Kung parallel sila na railroad tracks ako ang bel na kayo. Vinile siaklal David pang ilti siak kaywan na ilay ba sang kaksaklal wipen ang may siaklal nga. Simakilem ye lalay fungi. Na bangad sam no lalikos. Na ako may show na ke as ip akos mga ako may samsam ke. Masimit ngan ba bang in sukaso. Kung vinriti fosige fosluan kasaslal David ngan. El bangin su caso. Na first tulad ko first me kaso an kaya ako really kasan sam so na kaya nga ne patat na sila sa mga oroin loko. Ilos oro na made along sila o in cielos tina pa iti asiwas. Swiss mo in cielos tina pa iti asiwas an min oye mama ilos ron tiena wo katle tina in cielos ke oye kuduk. Sa mga line aqua ke kulyaklan ka. Na usame gum nage ip aktolu ako saan kasasal David ngan il siyak si katan kasha il tawa petari la katla tabuk proy lalan la il sang pen na kaksak lal na sinkat sima usame gum nagip siya akos kasam sa kungan le ulelan katile akfashi in karingen metlal naging akong long kasak sam so kung ipa ako mga using ako min sam ganyan kasi non ko na
Mea iplalap si mga kumyuktin is laki sa kungan. Kaya ngam katalim get David pa sham ngan. David pa sum ngan. David ngos na sinkat. Ilay pa kaksakin kan. Okay, I got it. Pangan oyilal David. David el finne mannaslal fung ilalan. Alalalan sakta el tia tui in dia siak sinkat. El tia bedui in kaksakin kan. El siak sinkat el siya kaksakin kan. Kat kalam ke kapin samsung on le katel karangan ole. Na may naksik din kalam ke le pel mga kumaske maupe. Pel makat palagin manasin nga inanos. Pel makat palagin mata ka fungulikot. Kaya nito le yurin lem kat makayfan na. Kaya kan ko na kolas. Yurin kat makayfan na. Kaya kan is insewo le mea sik na siya siya. Kaya kan konak yurin kat. Kan bang na sin kat. May nefo. Katil ti long prolash makayfan na. Illong ay bala tapuk. La tapuk ay bala karangan. Pangawula na yan sa ko ngay. Kaya nga akong is matalip siya. Na kaya nga fact lang na kumaya na surely nga galam gila ngay project singkat. Nga galam gila ay kaksak lang singkat. Karik fa ka o yesingan. Nga ro fa ka. Nga sumuyalo. Nga sumroing buona sin maita. Masi yokshpe meta pamatonin siyan maitse. Danin siyan maitse in sukat. Kasi sukat fa ka masimit. Kat riti gaslan kat. Kat riti gaslan kat akluwo. Kat broy na sin kat. Kung broy na sin kat kung riti gaslan kat. Maluin kung interchangeable. Na belsi ba kung roy yaluan kung may palakat kila sham-sham na su. Na belma kung palakin maupe. Use puginon sumsing. Asom na Texas State, ni Besta Marian loto el si pukon sumsing di karo. Ngam tengki ka un ko shay ba. Ngam tengki ka dan emot laksi. Ilam da un ko shay. Na un kasan un nge pamta. Use inse wulash. Kat ak misle yemutan insiyas. May sof mata ka na yirosh. Yin sa kabein kaya kepe. Jadi kanya bakatikan katangla. Narokatsuk ganik. Ma kita kan sang kak saklas na sinkat. Kita mati lila na naklas ay kaprikati. Ke maupe mata ka fungul katan. Kita nito kita sang na sinkat. Pamasik ang mandean. Nakafinsa mo tolu ke mak sapta ye. Singalakos ka longolit kos. Ina usin ak esma kanya kum ke maulak kuman. Na sam nolai gusto ko sila David nga. Kita liksta shuk ya kita tala. Ngoslas na sin kada kita nito yung sang pekak siya. Kita fo. Ben kada lita. Kada long kada lita book. Nakulon sin kad. Kaya nga kan wiko was. Maslo so yung kain. Tafala gas wala na gas duf madalalan kad. Nangatuin siya nga. Usa ta maliban nila drak fresh Tuesday an. Uniste an. Exactly. Uniste taas ta. Na taking to school ilet taka nag Friday set yan. Tamalipan think ko na rin balance. Tamulel check mic tuman. Ay kulo malap civil appointment na kayo last kapelchen kulo ke appointment na kayo. Civil lap si magatakal niya bien ya ke na fonchen bala lal fungi ingat magain. Lal fungi ingat magain. Na keyword change si betakal ke Wednesday. Si ben fa mo lal fungi ingat ke insiom kayo. Lal fungi ingat ke insiom kayo. Marita ni takal ke sokas tolu fosina ke alikos. Fosina tolu na ke smalakos. Katito la sokas tolu chia ke pala. Katito bala siya sa mas kayan sokas to kaya Solomon. Aspe matlu wala lang sumaslape. Me sumaslas sokas tolu chia. Mas iba sokas tolu.
me akademia la ke Solomon il to ko le elara proisi sinda proisi langen ke shi to ko sha to li fos me ko tnge singala ko el shi singat lan mit lan god in pain lan kol mit lan na ka de lan shi wo ke ngor chela la shi pa sang mo kya shap na shel la islang ngor chela lan a vinga tsumna ke shi to ko sha ko fos to ngolu to na akademia bella in so much la so ka stau sin to we lan zum witi kadin kalen ke mas makatel sang na sil Solomon nge fo sha ko o sapta ko fo sto ngolu akademia elora la so ka sto lu tau sin e pinela un pos liki sia tau sin bange o yelal Solomon elde rela so cash on magana sham kin pe sha ko in la wipe animals elito in animals in sha elito yelan me or malan ka ke create ikiak la kalam kin na shil avinga ta na ke me papel ko sa na ta sa na so gas to ngol ye kata fact met mo kata malin mo lentol ngol chi kata lentol ngol ta evinga ukwe so gas shake len chi ada na kai wa uksen ke malin no fon chi aram ke tikin trace kal fat na shi sham from mata shi ma papat mala fat na shi ke tikin da tut mary ke ya fa mo wen ma papat mala fat na shi mo kya shin kya lo ko ba shim na ke so gas na nga ni sham from mata ko ngani sam na shi talik na tigo inline shi so gas ko e kya sha pang lan mo chi magadenin no wala funi shi magat sang na chin ka ne pang lan mo chin ne til la fun ke o yelan fela but la fun ma cha shin ka shao na I think that some die sham from til tam le chele ke man tia mit tamalu tut ngan wala chi just fucking yelu ta fun bel chingan wadal ku fly dep yang ko la lo sha one for ngan na shik la fun la lo tin na shik ya ke salan pa pa chingan pa chi je fun lo ke la e fo ko shik la fun lo san Again, none can like a more thing. Teachers, if I lost your all those. Let's look at those. Let's look at those. Elos yeah, it all call like a first guy that one look at those. Well, I'll think. I don't know if you come like a soccer sing. Booking a calimimo. Booking soccer, you learn in my duty. Ma won like a mold in wet. Away up a morning on. Vinga somdie shantram lal pol ke rom saptal coach moling non na pomola pa moling nan meta e vinga moling non ko malle shan sinka ko malle shu ko na Solomon in shu kya sinka me e malan fela kom som roy shu kya dan met ma boy meta pa marun ka pa shan sinka also ka she focus sapta she foshi ko rakal men na shi kom jenge e acho e água mais a we me marichilasne acho fosse tão muito gata na fona e fosse na cena que algo we fosse sinal do luxo na água para lá a que tem todo o cena que Wednesday mas me dan para cá foi York in fact com Lutilan papa fosse na que água e piacluan pa sap in la lalfung in lem etie etal lashivena kadin la lalfung ke lem eteta lashivena acho que fosse me gostam que on gos la lalfung ke kad etie ke etal lashivena e piak tolungan pa sap in chang in sin lem etie non ke lan met lashivena
kadin chang sin len kadin ten nan ko mo kat lan met la chai u si ma pa yana shi o si kos na gal gos kada da I ko ye to na na xafian kada da na ke fo singal to ni sin la ko yok shi pe yan lan met fel you lan lan met na ke mo si la kum mi sin yok shi pe na si kum atli me sham mai kes la ke fo si me na kalim me mari sin fo si na ke a ko sa kalim me talik na te nimit mo kan na mga Lutino siyo. Isang mga nagawa mga fat na siyo minoro. Pangin fo siya meda. Maliti log efa aklo siya mo lom e akin siya uye. Talik na dit. Ay bingot som di sham ke talik na tiksingan kat kan sugat pa ke fo siya yan me. Me aske me sapta siya fo salikos. Na riti. Fo salikos akal miya talik na dit. Long kya sinutilan papa kamom eni na kiyong. Pangin sogas sapta alikos. Katras ke sogas tolu. Fo siya mit nga nakalam miya. Yok yen talik na ta siyaong litilan papa siya. Eni na siya. Talik na dit. Nimit mo kan na mga lutina siya. E sama nakawa mga fat na siya. Inaro. I think at niye o yen sogas kung ito na fo siya tolu ni me ko ron ko sweet course wana nu should command siya fact ko siya sapsugo in akos sap ko siya patagay me ngan me fo siya akademia talik na dit nimit mal kan la na kaya ko me ako sap ko ngan kaya fo siya fo stolu fo siya me ko ron course we fo it course na main siya upay taga kaya reward nga taga part taga kaya fo slu fo siya course fo som course fo sal course wala pangan rhythm siya sokas sungai kumagos masap nga na main siya taga na siya na main siya siya me dapat taga nga kaya fo slu nga aklo siya mo lom akin siya Epin kumagos dito lang papa niya yung talik na limit mo kanila mga destinasyon sama nagawa mga fact na siyong inara. May lutilak efa aklo siya mo lom akin siya uye. Amen? Reward. Kada sa mga fostolu ako sta kalwini pena oye singan. Tanah siya kumisinge kadindi tang na ilya singan. Mapapasingan kaya fi yok siya na simbalik sinatan nga nanong malitil timol kan la. Umya kada nang napay oye singan na singin. Vacation talaga life cast lo boza ka tram kuno ya may ilya fin fa niya. Talik na da singa sisla ke oye katli ke internet katli ke net technology nga ke games mga if you should about pellalos na ke castline da talet tole ti toyang na ke or malal age na kuluklan na itu kiki apman setan masik na sin kat kalam ke masingin nga masin dengan akay kat papa ni na masingin katin te tuin ako sinilitit na tasme tako penay ke credit ke metodong lalgos o singa lalgos nga long teach everything I've commended you pa machijel fat na sin metamal matsap ne teach everything I've commended you ar bang flight chi mataga na si kum kading kalam ke me talik na tik mang yok shpe si bang ma ko na kum pa si make sure de kape ko kala ke kaslan ga na fa kapashin na ke gas mata ko from na kilal papa chat na si tigin
Kalanga, Milan Ranjil Gamer. Why not Kanga Ranjum Critical Giant Sokas? From Land McMahon God, True Solomon. Matching a dinner, yoking in. Even got some like a me subtag or for slow. Maliti was King Canek Wo. Nimetko was Pilesho. Duty. Even got some like a me subton for slow. Akande, when I did, Aroma Papatumum, Elfac, Nasium, and Nikom, Molkan Namanina Kiom, Eluti. At kapen som nike Exodus long old, Fosina Lu, Aske Masapo, guarantee ka, akay kung less mo lo me fingo makyok ko, like Titilan Papa, and Nina Kiom. Fingariti Exodus Singalu, because Exodus long old for Singalu, Akalam Sanakin papatumum and inakyum, the lenlum in pos finfelche, selem katin shuk nasum. Talik natik. Ang akong talik siya pala. Ingin na kadikin papa, kadikin nin. Masimay na kanin shensin kinim. Karangin na pasyetan ng teusye, lutukikiya. Makikiya plangin nektalit nata katin. Alam mo yung nagatik nata siya. Sang kastan mo. Ang sokas. Messi ma yok shbeng ka katin siyang sinlem. Ang matawag niya tayo ko. Lanman. Having got li o yan nage ritom siya ka Trump kine. Akos masap reward nga sum na siyong. Tana pakadekal ni pika fostolo na kaya ako siya. Kalim yan. Nimet lela kalang enche pa yin wangin lalikikum. Kapyen na inkayawon, so much na insyo. Ka-tram-tram kun, lang siya kawul, ka-tram-tram kun insyan mo, siya lang siya kawul, akustan man siya mo. Kating kapyen na inkayawas. Kalang na sin mo ito, insya pa yan na sin mo ito, pangal lang siya kawul siya. O kating te, oren no mo kat lang siya, kat kalang. When katil, ito yung siyas pa, tamlay siya lalakalam yung piyanya. Amnesia, nila tama na kayo, why makanukla yun? Na ivin kong kapya mga yung kayo, paano mas umahisa? Kung finarawin kung may fa, yung pat, may ito. Kinan kumasin nga. Ivin kong karang insye pa kalang, lang si kawud, akos din na kamangan. Kung tinala kung sa work man na may ito, may katle insye wo na sunke, rada pa na may tayo insye wo ken. Pangan masing nga. Katle insye wo ken. Man insye pa insye om nga. Kung insye pa na singkat, automatically shoot pen na katil shrela. Enemy longan full lang siya. May tayo like yun. Yokshipin mga, yokshipin talik nata siya long kain tram-tram nga. Tram-tram lineman umay. Nakatsum na ge, fossil megason kors pasifeji lash nga tagal keng. Lalal funi ka at ke insyong kayo. Fossil megos akal miyang. Lalal funi laim ka at ke insyong kayo. Nimet lalal funi ito lom siven. Wala malala. Masih ka din na. Kadin na kadin kyalan kela. Lanman may tataka. Me, when a Solomon is pro, yakin kada wisdom at the knowledge ngay el rote at amagen on in chifers. Katapela police someone can new testament na. Katapela landman with ne usi kadin chevalacha. Na papa na usi na ke force ni kadin te loin na ke
at force wisdom si makadil chikel lang si kawulang na shishne in kalim kela ma si fun na kumin akong life ng palain pat si men kumin to lean on your own self when manager lan mo ito kat kulog kat fototol ay hindi kat sumbi ay siya lang malme or fosal kurs na gaya ay akalin niyo pa lang na sumbi kaya read kadin akaya kat kaya ma ay siya simus nga ay siya lang malme kurs fosal kurs na gaya kalam yang Lem katil fat nanaklok tiwan nanaklowos. En keneklok chien alikin keneklovos. Wana ke kasharu lena faleti fella oine in keneklok faleti kin keneklovos. En nanaklok kin nanaklowos. Nanaklan God me promises, purposes, works, ways lan God paina kadin aleta papasin neche kadin niti talik na tasha. Promises wala lang God. Purposes shipelan God. Works or malan God. Ways inkaniklan God. Wa papasin neche neta in niti na sintalik na. Agad sa wag faka Genesis ni Revelation ke broy wana tam like chile lakkalan miya. Nanakwan God of like the mana ke belchi kattaga ina kadin align na ke will lal tekot alignment na ke kokongan ngoni God lal ngon lan God in God in align na ke lang silan God when ifo when kat foto le lanmet madwan may da foto le pel na kayo tama fo singa kalam yang kat kan sumpen na ke singal chie rom singal chie postunul tolyo na ke tonul lakus akalam yang tonul tolyo na ke tonul lakus akalam yang Forget ban karspen lunkalang lun God. Forget lalian langmet mit etaya klad. Siaka in akatege akwa klad. Siaka in kalim ke in kenek lad. Wana mas la fa. Siya ito naklan lame God. Siaka in sang kashin kashan na sil. When? Edin fanay. Kadina kadin siya po si sila. Lalmet matla siya. Shikla na ke lalmet matla. Lalmet mit si makatil sang nasil Solomon na pakatini na insang na sintalik nata siya. Nakatakan ka pas na ke lalmet mit singin. Nani ka lalfungin lem kat si fena. Lem kat mo kayo na. Kadin mo lalfungin. Lalfungin kat king yom kayo. Lalmet mit singan pa ito ko. Efing kat full. Lalfungin. When pelsi from New Testament, pelsi mit si full. Lalfungin. Ngon man kat iliyak na yung mit singan. Kata ka from kita stuff. Ringin na. Focus la siya pang. Lalien lalmet mit lan fella. Wang lalmet mit lan fella. Lost siya pang. Mas ma fella na pa. Wisdom of God. Na ito ka fkan na fella. Kadin challenge God. Shoot God. Walang funginel mo kayo. Pangin. Kada som na ke. Me. Foshi koral kosh. Akademi pe ang. Sa kitulan flokan na ke. Fos koral kosh akademi ang. Nimit si penanan ka mo kung arulena fast in lalmet met mom. Nimit si penanan ka mo kung arulena fast in lalmet met lom. Ako slim kat e factory ki magudu. Na me sikyak. E fin kumaroingen. Kung finaroing e fa. E fin kumaroing e fa akaye munum e short konoshu. Yun kayo siya. Kaya kadang siya kata force siya yung sangak yoki force nga men di akayin nano siya nito ko ke kastan kadash ikekta na siya kalim kela
whether kain ke le ke kastan kat pe ngavi ke mo lok siven arang ake share mai ta na ke fos me koshal koshinak yokki fingo tsom na ke soka shako fos long lua kalmyang Cashing e sang mole e kolan manu na shinkatena mitcha kalim ke. Cashing e sang mole e kolan manu na shinkatena mitcha kalim ke. Kinan ko kasman ka me mole usod kon na ke unum. Pange award shaving for shit court. Na shin peridi for shit court. For shit court akalanyange. Ni metchi fenan nan ka mokom arulena fashin nan mitlom. Ako slim ka e fakki ki magulu. Okay, como na if inkom te count on you wala land met loman if inkom te sa insyon na kila land met loman me ako slim ka de freshly ki makulu mange pa shikta na shumo kung finora nye e fa kre munum a short corner promise wala la langkat na ke sokas kashin lan me bin akye molin me flesh large molin made chipen ngon yok sikina ka wang ngon molin ngon e usie ka tin ina kay manos yok sikina ka wang nganash pa masing chipen na flok na ganne all fellow wang in lan met fellow kay no shot ma wala na when sa kaul malan fellow a mole taka ke kastan gat mole finger greedy so castolo o sali ko spena aga 3D pienya katsum na ke sapta singa luo fo shakus akalam yang singa luo ako akalam mi sie matan kaya ke kal el may ingon e may kon kun lan mukul tamal amatan kaya sie sa ak makinye mukul tamal o e may akalam yeshin mukul tamal kinon kamasingan vinga tetgana ke fo sheet course fo sal ko singa taka akyok kina ke ma sharing nga si pa taka nga siya matan kaya ke ifal el mayangan may kon kun man mukul tamal mamatayin kaya siya ak makinyeng mukul tamal o el may akalam ye shi mukul tamal katram ke shi katram ke mukul may shi Kastman God if in taka na insias katin akos kastman God katet iwan kapun fo singen amatayin kaya siya ak makinyeng mukul tamal o el may akalam ye shi mukul tamal may ilya pangมันก็ที่มันตาจะออยลันกัดก็ที่ละลันฟุ้งหักกันกัดก็ทุเชนอร์มาลันโมดิเมดซินฟูเนเจอร์ที่ก็ตัดสินคูลโมลาชนะมันไม่สิจะตะก็คัลลัมวันนั้นคัลลัมนี่โมลาชอักษรเฟย์ทำเลยเฉลี่ยอักษรเฟย์ Kum zaman liban โคชเงาตัวนี้เสียนักโคช ke kum sam kin fosal ko shingan kum na riti siet mo de luo singal me kosh polel chamram kin na ke oyen matayan si kingam da long sham luan or nga kyang medan lak yok si what is the big idea ke sam tolus suko nga so gastolio academia sokas tolu me Kaya kate kapas na kalalal fungising kaya mata ke oye safal oye me tena kawul cinta ta kaya orek makin na me molin me ta te usye me yana ke molash ikwaya molin kwaya lash okay kanau sie oye molchi pa kapasingen okay kaya pas na mit na ke kapasak luosingen fosil sapta singa ko foston mol akalamyange inche mitla mai akayemano asoga wana shiema masma akalam yemano ka chakana chambram ka akalam ye esam fins ka takalam ye fosit course pangama singa ka dinra ke fosit course
Ni Mexican nan ka mo kung arul na fashion lan mat mom. Ako slim card effectively maguluk. Effectively maguluk. Kaya kung ako slim card kung lalal funi card. Na kaya kung talal funi kung effectively maguluk kawam na manum. Pa force na tagak yok ke force al ko siya. Munu me kalam la. Ke maguluk. Na yo rock shube ka din galam ke mange. Me force sabtas ngawan ko force on ko kalam niya. Kominaru in shepaye ka telefon na manas ke makuluk lom. Akala ke lem ka na wangin makuluk ke va shikya na shum. Shak pen na sham in lan met lan Solomon na ke mo lan met shik ke molin met molin ngon. Ka chak pen akala ke lem ka ke mo losh. Na wana akala niya in accept it. Posingali kos long lu akala niya. Insyengan may akaya munun. Insyengan may akaya munun. Ael siya kaya na insyetuar. Fat man na si mamon. Ay si peridi fos long luo. Kesapta singalit kors. Insyengan may akaya munun. Ael siya kaya na insyetuar. Fat man na si mamon. This is practical living right here. Man na yok si bebang. Nakatakan na kaya me ipshafta singan. Sispaki Bosnial tolong ya sinyalakos. Ke sapta singan ba pak sa filangan. Me Bosnial tolong ya sinyalakos akalam me. Inche o mai cha kona ekran mai. Asya suneta ya. Ma laisla ke yokliki ma laisla ke silver. Yokshipena sum biki cool. Pang fel yuman molin lalal tunya. Lan majrun God. Pangay mas makatsiye ko met na ke soka sugong. Wisdom of God. Pangay mas siya mis na siya. I think at the shoe, or na lalal fung la shivena na ke oil and fellow. E kalam manos. O yes, a fade shun God in mo lasha. Sanga masingan. Na I think nga papa siya neshe. Nga mo na kalalal fung la shivena. Munu kalam. Kan natalik na diksyon la kalam ka na fash. Pangay yok ben ikestalan sokasing talik na dik. Nimet mal ka na mga vitinasyon. Sam mana kayo nga fat na siyum inara. Lumala pangay malal fung ni kat kain siyum kayo. Dahil sumara, joy, peace, perseverance into kakakukan God. Kaya kinakwak sa talan may, we lupot kikiyapan may. Kumaingon, when fakon ngon makalamik New Testament. Nasang pala na siya inakyokye, ngasong soga kinaketastangan ka, usinake apapash na may. Tayo fin trich ko, hindi akyokye, namnas kan sila naketas, no? Fiko. Tamliban, kadavas na met, Kadavas na met, kal? nagitastaan. Kadavas na met. Tigin Trisco, Gishpin Pelo, ngay floko nang sil tamliban ilan fast na met, akade nagitastaan, na kumva ako kum nag-fred yan. Masi nga non-go ke sogas ko ngayon, singa ulsom la. Arada companies, ba mga Proteus. Proteus pa, Proverbs 3:6. Insa nga kaya sa pag-inya ke etaya clash mo ito. Inkaringin ko. Nakikos yok na sin viewers la ko gigat long sogas ko ngayon. Sogas ko nga may inta ko siya in karingin in maslows mo ito. Parang mas mayok siya. Karingin maslows mo ito. Kasi hindi mo ginita clash to fan. Kasi hindi mo ginita urine cut.
nakatsang liang in maslos mo ito. Namun liban, ngay flonad pelan sum nagef kunak sa fif tostoan, na tingin just ko akum na nage commentary lum nagef Lenigash kan na umakfashin tostos Freddy set yan. Namun liban, flonad pelan sum. Kal kulo malap lo ke akyokie longan lo ke pelope na wana akademia nge kada sumna ke majutina ke tostan qatil matain god qatil matain god God lives in us. Qatil matain god God lives in us. Siya son saptakus pasakos na kisnal dolo. Kapashin na ke wala tinga tram kun ke mante. Kung tuko ke me siam nung lal ko siya ka proy siya. Matako tram kun pe me tram nan lal Solomon na ke lalal pungilan siya mo na ke wisdom na ke lal mo. Na ito ka na si kum kapasta na laita siya metlal son nge el somos line karengen luti kikiep in Pelsia. Nas kanulang na ni ke laita siya metlal son. Kaya ka Trump ramanget kamal chilel taga likiep na siya son male somos na son el we inner circle sila chi siya matolo Peter James John nakadala matamaluto yan sinal luon na phone na los follow pligi transfiguration chitam na chile la kalamia na matamaluto ya matina well lo siya los ko na kayla klikpul ko ako one fox sang machine tadi singen papa singen siya childal los ko flan rela man man lalal fun ay tak yang lalal fun labos na siya the song within that three inner group may fun na popular man siya lang siya pasong na siya fun na nakalimit lang siya na kaya ma-reach siya si preting interest ka akyo ki Fred. God in matain God. God in matain God. To get to this point, God in matain God, in transition from the old sinful nature. And then she bar she shoots like one man God in matain God kay she. That's just the bottom line. Nakatera of ya bagat full lao yak la lad mi la chijes the misha mo yak ya makudu clash na sham from yak mamni ke passage that take your malar okay when na chijes from the very beginning papa kat when kat ngan matal los lang she God forgive us even before creation los na lang she na God nara e wang na o yes mga kumita ka rekin chef like tin mga tasya no ute inchi malaya siya katingan atin na deserve lang si kawul siya kasmen o yan kat na si kum nanak na siya nakepel siya full la ulya ka when makalim kya son tolu fostolu ngaman ka iya ay machingan makilalal niya in Jesus Christ kaya makulupla nakadakalim niya tayo mga pelpukantin la ke karda na vida nature man might nage fela chinge pa el kulug el might kulug siya what na kay mamat kulug Rome sapta to was on to le akalim niya at na to na ke ne wala na silang kat we all come short of the glory of God or chicha el daga ph in shell daga when I shipana iska chang daga o ya wolan God having got three mga from pen na got from doctrines of predestination malu daga ke election doctrines of election God na sila latari
El nai tatari. Na, with ma, tina for lao liak la Jesus nan kasmer kishan pang fa reprobate. I think that in general term, predestination at the end of the tunnel, there's two end states, F and L. F and L. Na kasi ben lang kalang yok lang kat na shipkom, eh ke prevent kat from going to its red. Nara may change if you shoes na mo yak ya online kat. Na kaya kat shoes lang mo yak ya online kat na pa reaching ito kat at kalang God and matayin God. We need to make that transition. God and matayin God. Kaya na for lao yak lal kung online kat iyak at that very moment. Na may yak to ko yung kanya. Got born again, regenerated, being justified, converted, nakatatapit, nagatok siya ng God. At the same time, shooting in, nakatarang in, persevere kasi ben, ngon man ka taning God, nakadaliit na, ngon man ka katang lang, ngon, fok, si mga katataga, kalimig, sapta akos fos, akos fashion. Ash, ip, tolu, kos malan God, fos akos na gawin kors, katil lang, fos, me, ikos na kesingaw, nakatil ashing God. For singal sina ke singal tolu na tigin na taga na usik. Katil lang singa fashion na ke Fred. The transition to mas kengin lang eh. Katingin na not yang we are adapted kat part of the kingdom of God. Kat 2 years na ke toko siya lang God. Katil pound God talik nato. Sons and daughters. When il katang na makuluk lan fela singa usie wala na lal na siya kay simatalal fun. Nakakivas kaya kat persevere ma kudu kat katang kat persevere in stand proclaim gospel lan Jesus Christ. Na at the same time kat akos malan word malan ngon kat in Islam kuluk na kayo kat being transformed, being sanctified. Na maluwa pa sikyak kat som nakemong na si mapolelakyan miya kakat translate na get glorification si makadako. In a pangan order of salvation si ma katiyan na ke usi katil asing kat musi niya kisben at for lao yak lal fung mina yung katsong na ke for siya ko fara at kalang ni click siya na dit pangan polelakyan sisakluk so nilakyan niya sagluk so nilakyan niya ang talik siya na dit ko malan God ekos katang latari may pala kikia po may ngon siya arsing ko so quality ngon siya ani nilo siya malan fela kat malan fela mit kat me bagat wodi ki mo kat ilan kapas na ke fela siya pang credit commission siya kat ito ka age mo mapata siya tu mo kat so relate na siya fela credit commission siya pang kat persevere to proclaim the gospel of Jesus Christ. When pang doctrines of calling from kanya. Someone need to preach the gospel so the word can get in, change that person. Pangawa yasing katarspeke masing. Asiven aske. Basta punte siyak la kumagula. Kasi ben man kalang yokman gadil ikes lang diyak na ninsi malalangan is fashion ang change. Pero kaksigin katke ipsingan. May pala kigebelos kaskaskin malan fela. E fela porngalos moyenelos malan fela. E panan fela nikin akman Jesus Christ. Jesus fela fa. Fela singa nikin niya elos kasi ya. Elos sangaya. Vin kumwiya elos esang akumpe. Yok shubena si kom kanin kanin kela. Kaya kadilasin kat kay simatalal fin kat katang natari. Kat askem nje misla siya. Kat askem ul mapatpat siya. One in ma situation maganda ka isla mo si makatil siya na si kumtarin.
kat shield yaki kat ana kala dawat po la kala me Ephesus akan yaki batari man katarin kat kat malan kat katay na may cheta kat elos purong kat may chetia malan kat elos tia long kat painge mai akalan na shares la pia ngon painge pia ngon sato na vingot sum na kam tawgen sapta ko na pangan you are to test the spirit sum na soga pia mama chinga nashke bai long chika de la fun ka mai ka wak sha ok la ko shin ti la fun ni na kai wa ma shi na fa mo ash ngon ngon ka yoro a ko shin shikelos ko na la ngon yoro fan machine ka me ka tie ne fin machine ka me machine pa kalam ke mu la la so ka de long if in pa ngon nan ka ta din kom mai ka wak sha ok la ka din long shi me long shi machine ka me ka na mai cha long shi ka lik na din ka ele to ka pang o yesing long shi pe na ma u la Jesus Christ na fin shak shi na mat la fu ni pa us mo la long shi na ma u la Jesus Christ na fin shak shi na mi shi pa us ka mat la fu ni ka din long shi shi long shi ngan ku men som li ke shi correctional to lu fo sha ko na ka love is patient love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self seeking, it is not easily angered, it does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fails. Katin lang si. Living ka tingon man kat pain God. Paso nila kalamin. Who can write that? The beloved song. Pasong simas masing ngon man kat siya din sa masla. Makumin long masingi katin tesi matluti mafa mo elos itakat. Baye aslong singong. Katay na matya lang ya lang siya el tie itakat. Takat el long. Takat el akalim lang sila na share. El sa pa ma when si fan na natal na fellow. Takat fa ko in mo gel. God predestined elect before creation. El na shile la kishpen el lang sikat el na nakmanas na shish kamak flush. God special. Mà sợ cơ tờ cái đình bằng tờ lịch nó đình có cất mà có thì lọt xì rồi cái tiền lông xì mà chạy có thì academy lông xì làm nó xì kia sẽ phải mà when chị phân là nát tờ nó phải là tờ cất phải coi mù kia bao nhiêu lông xì kia tờ cất lông xì cất ở tờ cất lông xì cất el sẽ phải mà when nát tờ cất in fact coi này nó mình cái mà có flash kia when normal ko going earn this katil na lang sikat na man me characters lala oyalan gat katil long na vingam kapas na sing kat sine ke ngon lan katin kat kai si katil larging kat kai si evokat ke lang si para ina kat testi met na to ma proclaim my Christian man elita Christ why art lang si shu at na manas mo this is how you test the spirit. Pange lang siya. Iya taka ke lang silan God. Atak tahil pange lang siya. Iya ta kot lang siya God. Atak el lang siya God. El sa pa win natal na God. Tal sa pa win natal. Takot kof. Takot fa ko. Inage na napanas ke makudup. Wash kayo. Ingat hindi o yalan ka ata. El dagain me to seek and to save the lost. Makin lang si kawulal na siya. El shukot men na fon na. Kan na fon na matkulo. To seek and to save the lost.
Pang purposes lan God na get kapasyan na kan ngon lan God kati lanin God ka te syuk na kan fakat te mit ko sa mo gen on tam le chile laktan ng el chigelan som na ke mit pa siya ni fesem na ta finar San Antonio matafuki Mexican che cultural che all these people were created in the image of God God ka kan mo na na den pang le long che ka un lan God in mit la alfuni che te shela me to na chi je te na shela me Raksa fi ramai di ka pang Pag ka wak siya uklo, katil fin lang siya kat oing niya, kadena na pain lang siya siya siya. Nakakala niya, katil long. For siya liu, son na ar siya may naliye kat. Kat fin kat fin lang siya siya siya, katil matayin kat. El lang siya lang, kakulay siya in kat. Katito nala, kat kapasya na singkat, ay asingkat. Ngayon, election na pari ngon long na sis. Pangen, lockdown si pekal Manila kapatsimak, kat el asing kat, singe, tuka kya ngon wan kating kat. Kat kalam kela, askat si fan na, papa wena ngon. Pabala sa mong kya kolosi sakta, tolu. Akalam nila, kat papa kat wen as, inkasaw, kat ngon, el paus, body of Christ kapatid. El papoin kat, actual sikat, akay kating pel na kayo. Katin lang siya katin met, kaya katin lang siya pangay laman katin kat. Katin matayin kat, kat lives in us. Tas umral tikin treskal, kulang mala pamal siya, amit lak na gawa kaya. Aksya fiyan, mwis pas. Okay. Well, dapat liba ng gula, kaya ka singan. Tingin just call. Ngay organ bella na simukumin akfas siya Friday na sette ang nakatsun ng fakla nakatkali eh. Finko, ngay organ bella sum. Go check your mic, Timon. Well, Hold on. you know, gamalap. Kaksikin kat ki, akatayan na ma taga Euros ngayon. Malutut siya ma, ngay taga ki Friday ang tafuyan ben na masima. Tamlilipanil, me, matawaya ko kukuna siya star kaya ngayon. Na, nagkikasin ko lang amam to ki pasingala ko saan fani nagkungol siya. Singala ko singan pa fakla, kat liatari, fak pa na sinmat niya. Na papel sa pamawin na tal, dalan mit lang ulan felo. Nangamo, long sisimal sa mga napangan, naki si Fesing fak makatil lang, pa tago kaya kataya sila laki, posya kalkos ngan, kataya na mit siya tiya lang si LTA takatil lang. Nara, nga lang siya kataya sila laki, usmasak na wikatan, mit si may samsam kaya nga, patyon, kumita bukikas, el semasa ke ulayang sa senataran ngan paibalan bingum nga siya ginsigilila ko usak na wikat sangkit chatan naki malutut siya kung fin flok na naki matawa kin sapta siya siya chona akos na mane tamli pa del kan tawa ki apkan na kin fulwaya ki fasit ko san samsam kun yok kadin me orek magin ka singa discern kadin di akuye nagkimit me, pala sa to, kamatitis to. Naip si mga samsam kenge, el samsam kun na yok, nage, bang sisisin sising. Bang masi machonel, matwa mata, udak yakil na inalua, el matafak, lang sisisin si, lang sisisin si. Na anak yakalim ye, lutisi katulip sila oral damalipan ngan. Kat finsom nage sikas magum usra kitchata ngan ba Holy Spirit. Kat som nage si chandol fasong lako shan. Siakalim yema katay na mit siya akos makadil sapko na fakapasyang na singad. Kadil fa matayo rol. Katita lakat el matayin kad kispen ngan siyel esin na siyesh. Na
oyesi ma nganta ka na rosh nge indakan kashakat kilang sisingan etaka pain okukuna shish katin kain etak pek kunin kain mol kun lang sisima shamsham kun yak nge may kat may dakat fototola na pain me inala na ito na pa kilang sisinge na ke kelos ma kain fakak mga jinga kain fak mo pa la Jesus el when kulo si fanda na din kataan main siya una siya el ka in a bodily form casual ikle taka met author si masman nge el eyewitness mga first hand mama tamalipan el siman nge el usye na siya kadinetala in pel siya nge eleken yok na kisapalo tolu ke siya John eleken siya elda siya met ma me mata siya bel pa mata emet in Belgium Roman province siya nge kat samram ke ye ak yangaul banget tukun misalan lema finan Ephesus atiyan silalingan bangen na ilki si Filipina sang ka sinasin met Christina nakyok kilalal fung ilalosa inkan nekshin loang in wangen luti kikia paldusta in the kain me misledel dalkemangan credential John nakadita na kepa eyewitness si mga akalemingan nara may shamsham ng absolute purity absolute holiness katfin nan ka inmot ka luti singi na makalemiya ka laki kadito na lakat kapasyang na sinkat ilosin kat mayin sitari ngon lal na siya mana uusi pa nga kuminkain insiwun ito ki misya molyak silan lem ein lalal fungikel na John sapta singalakos lungul ilakkalemila inlensya kus feto ta nga asin papa akus asin nga oina ki nga asin kusa ki pelsi met dat ekle ta kana ki kasinga met Christina siya matawa ki molyak lan lema kat lalal fungi ki misya molyak lala na kalemila la ngon lan kat il fakla etaka elosin tapan metamal kun tapan etaka na felos akinan usi kata shikpit siya ki ikesla si kata fiyan malutut si matamalipanel sham kaya ngayon kain kaya siya katla mana yoksi pa elutikat kata fana taring kasil moul metiki rekle fela kasil na oshirin kat eleben na kat kasing il oshirin kat metiki matawen fela kati lorela mana kay wakel wangin katay nama or eklesyaye fintiakas nara ngausi masing nakalimi metiki nga basta metki meritsinga ya first nga lakos mga akalimi na ki katliatari fak penasin met ngiye la papel sa pema wen natal wen kulosi fan na natal pa sa pema nga katay na met fin fakek ta chijasil wen natin kaat na maulal kapasyang na singkat elasinel kat si fena ito lalal pong ilang silan kat na sis na sulpa na kalamila kat lang katay na may siya matayin mo in lang si el matayin kat kat el matayin el lang sila ak falyayakle in kat takat fa ak payayak kilenin nanan ka kat fa ace kalas mo yan mo las fin fela ana mo lan Christ met na kayo ma me proclaim met na kayo ma proclaim la Jesus is the Son of God el dalak kalem yun na palalal fung ilalos in Jesus la el makay fan na pawin kulo si fan na maeta ka mise kesipesh siya soror la kelba eknas na sikatle Sam folok na ki mo final morea ki pang iprem na siya laisik in kisekanala siya ka laisik at kain orela ma chisasil tako akfashila siya kel mo kay fan na
Pakanak na sigat la. Mise lalvin siyak singe. Katangla. Mise katangla siyak singin mauliak. Si Filpa na folok suwagin dalepo leyo. Sin papa. Mange pa kelem na pa nga ako minlalfungi. Ke mise lalvin siyak sing. Kainu siya nanak manas. Ke makuluklasya. Kat si fena ito lalfungi ke lang silan kat na siyesh. Katil lang, katay na matiyam tayin mo din lang si, ilmo tayin kat, ngate kain si Filpe, akkalem yi yok ligi, faksilan tamla si uyak nge. Kafini tamla siya ligi kasing lang siya. Efin ngam tayin siya nga sumuan, kikaslan kat. Ini na nga nito lame kalme yan lang si. Na siya mama, efale pe nga kumin na kanlam siya pa. Siya kalme pa lang si siya pa, me, machipin mo rek makuluk na, kat fulay la pena. Kadin na kadin li elements ki lang si nakipelmay na naksiwo siyak kayak ka akas makin yiyak. Ki chonil ta kangi lalal fungi lalama ki experience lal nga fakla first hand. Naray likiya masi mga kumin ngais ki kunokon singi kunokon akos makfashiyak leapa kas singi. La katkan dikiya lalal fungi lasa yurin kat. Katkan me shike kat no kyakat lagi kaslan kat in kan nalal fungi ki kat mulsi fun na. Manakalim yela God is love and all who live in love live in God and God lives in them. Long sila falyiyak lain God ekat fak payiyak kilen inanan ko. Okay. Nara takasi ki long si singi malang siya kataya singi na long si singi takana si kum in kashikat ki kap klas o kala kain matanek ki kaslan kata. Kalmen gas singe lang siya ito ka relang ako me matanek ti kat perfect. Perfection siya pa Jesus Christ mo fan na. Tamasi makanta ka na siya sikyak ki mulutiba ki Victoria. Spiritual maturity siya nga. Matawa kin kain akilin discernment siya pa nga. Perfection siya nga sikyak kipel si mamatlalal fungisi ilorela kapashwo wo silal na singkat. Nara lang si singe matawa kapka beginil. Naki lang si singe taka na yorola. Il matawa kaksikosyo kiela tigi malishong tena. Nara matanek singe kilang si singe il maasi mataka na si kum matalal fungi. E pa nang efinashiru kumen pangisi fakulan ngana. Efinashikum nga mga kumete na ilyakin na kilinanan ka. Ngayon, lang si siya ene na yak na pa yun kayak lain ka. Kat findi na ki first singalal ko ran fak mo. Wangan sangangin lang si pa iya lasek sangang na kay wala siya. Kimahingi lang siya tiye on phone la in katay na ma met masangang nga. Mayin sangangil ma wiyan akayo ka. Na ene na finlang si singe ashish na ana kya kalamiyak nge. Kat finli na ki me sham si ma taka kisi matayan ma meta shangayla. Meta shangayla. Chone shaman pina sham singe. Meta shangayla nara lokla na taka kinfulwan ng tasyon lem. Na lemel sham na sil na ilsiyak sila piyam kultamayla. Am tayo siya fak wangan kultamak. Siya fak paye. Pakluman. Na wangan kultamak. Pangit me lalmet met omniscient silan lem nge. Keshipin lang sisima elke natin si kum nge. Met sisya malokla liki community la. Met sima syuk pelma ewangin met lansom relayin na lala. Lemil rela pellan na sin. Nara akalemila to be fearful is to lack confidence. To lack confidence is to show that God's love has not been
perfected in that person. Spiritual maturity siya nga so nasikya. Pasingan niya faklakat lang siya mayan kadil lang si katmit. Tamalipan na siyam kun na kila. John el farkun kael kapin keskin mo. El pamat tamalutut siya ma. Lemel lang siya umit. Nashkeli na ke malutut siya nga John pa siyam ke lang siya. Na lafa kaya kate siya na lang siya akom. John el takan oku kuna si kumakumin. Kain kunak na payi. La me kalmen lang si siya. Ana faksila tam liban nga. Alaw pena payi. Nakumin profess mit Christine. Oyela siya. Te aksyo sila mit kilang siya. Oyela siya te. Akes makunya mit kilang siya. Oyela siya. Te akalim yake kasing lang siya. Mit siya in fact mal lang siya kaat. Alsa nga mit lalal fung iwiyal. El siya mit kikiyap. Dahil tiya kan lang siya kaat. Siya tiya liye. El fin tiya lang siya mit lalal fung iwiyal. Siya liye. Masap siya machi siya siya. Siya na siya paingi. Katay na mit siya lang siya kaat. Ininalan lang siya mit lalal fung iwiyal. Pangan ka siya mga kansyapan siya liye. Dutu siya laltam lipan ki. Dastan man nagkakimurichi fan na. Dangerous ko. Okay. Kasi siya siya ba nga, kaya bagin lo man, kaya nga lupsal dito lo man. Okay. Maya nanak yok si magadan lutay lagi sapta siya ngayon. Maya si challenge ka na kalimyangan. Na follow up si siya ba, maya si kadan siya ginan. Wajima John el faka naging afak kikesta si lal ngayon. Kisapta siya nga, el siya kin nage luti sa tao. El kaya kay met lalal fungi into ka indikie o kala lalal fungi la in lem Jesus Christ. Na sinsinan pa na ke met maeta ko faksinal ki mama me kat pabel sumos la ki me sang ka syungye no lusin sap met saplangin fakake. Na fact one ba ma kasi lo nage sapta siya nga sa amin yok nage long silon ka. Na kuwas kum lipan ke wana sa amin long siya nga. Na body level sa amin le masih kum timako sumon. Kumili ke fa kun rek malan mait si. Pagalam ke kalatia limiwas long ul siya nga. Na fact lo man nage sensin ke kin siya pa kadente fa makat long siya ka at mula siya itina akalim bila bangan makat fa ko. Kuwas fin lo nage may nanak sige Monday, Tuesday, at na parang mama sonil or maginsang tangal akate singa yok na nake long silan got singa min long silan got singa timata ka yun mo ito mata ko ke aslan ngon matay na may siving wangin ngon madali in na ihalda may sensin si pangan naging samkin Lenin na non ko singan katintu yam me kum reference na kaya Ke katet mo ikin lang siya. Naman lang siya pa masap siya mayo ke meta. Na el kanaus laman na kewa na ke malang siya katya ko. Na ke Lenin na nan ka kat mo ikin lang siya nga commentary nga ka akademi na siya sila. Apa nakatuti kaya lang siya nga pa poinia ke Jesus Christ. Ora kat fin mo ilkun ito elements kaya nga kewa. Kat katitala pa nga masima me. Wangan makadasinsin kin nagi masayang nagi relationship yok sokas ito ko akademi katuntalutila sokas nga relationship las tasin mo ito. Lang sibangan kadin akademi. na masikat met Christian in lying nage kachambi nage rapture kachambi nage rapture met lalving met lunchers nage udak yak ay lo si tuda yem ta de ma be ma judgment seat pangabel si ma opi ga nage rapture nang kasi yung nage white throne judgment the good millennium
Na or vaccine nga bin na industry na shalik kita in count what life from niya. Katin bain mo katin mo la ra nag rapture. Ano non ko si ba tigit sa sabi nga si na at oyen na non ko. Non ko si kan mai takot tukin millennium. Saba oyen kan sabi to. Akina viewers na ngayon fiction shalik na lenin na non ko si tigit just sabi nga. Ngayon Great Tribulation aspect ito ka yait kos makulit ko na isip kya na lemin vaki buklan med ma kade lagt lo ila yait kos na minila la wang mit kan katang la o yes na ma spangan tribulation ning ngo ka cham ning ngo duti gas ka may da in mo le in mo ko na rela rapture sing and non ko si pati just cham good nga kat Bible akkel mi la ila shali met po met kulu lese layot sheep na layot goats na neni na lese min pangan oyen na kaya we kaya no yen and the masing ako min comprehend din rela wala ifong get Christ then okay mo wala now there just I'm gonna clarify Len lang ko sa mga asyam ganyan Una, wala ifong yung continue yung rapture siya na lang kamay iplat na fish nga. Kasi just if you can fact na mit nage set Lumalap. nakatso nage fakalon. Lumalap. Gulo ki kasha na yok. Takaluman in clarify penagi rapture singan pag isitis luniga sapta ko for single tolu nag singal ko shan. Tamle shirle lalut penagi metolong la ko shan. In kasha mangen nakadefas nagi sette Oktober nungulon ko shan. Si fan fact mo insi ulo siya lalfungi kat. Jeremiah singalit ko pa malutut singa taka kaya first me ko singal siyan. Nakatfin falok ya kadashik na lang nagi first sinagi ako sa si context na siya. Fact sila Jeremiah nga pa samram ko nagi may bacon ka chantayal ngila. Elosya mo sisla Marshalla Mailos Alyaluno si Kaluna si. Munin pella Jeremiah alena adultery singe alena weligena mangan anain takata sang pangan mameta bangun mo kalalos takake na ara ilyakalem yela aspel si may masikyak mamasingan mo wengin le. Na in kya sa pena katito kila masalala mal samsam kunge kat fin folok na ki oleng mata an pasumpena na ki luo to ko sa saptalungul siyan samsam kun ki pel si masito ko sa ngan manase el usie me kainin masalala ngan nale napatok kata ki reform tokora chusa yalta ka kya ilta akataya ki gelu tokora longol tolu fason ko shan akataya ki lalta ka te ba me fa bangay sakak mangen ustali ki tempola somna ke kitron valley mangen ki city nak ma fakla Jeremiah ke fasin ke ako shingan mit kya jong gelme ko shan kayak na sin machuda bal samram kun ilange lemka del fak machuda makluklo wo simlake peno shasako kulusyak yak insio was ke matan pintaimon sako kulyak ke shwashike longlo wosan mange akalemila metlo wosa alu ke longo ekila mama kulukyak na sin katmatan asera yesak fulful na krewa evin toktoko. Na pangan inusi na ses kadinetala pangan ma taga ke fosi na ke akos. Ma ke maupe ka ma me kuluk kayak na sin machuda male taga nge. Fani na ke ndawak ke ipsimet nge na ke fosi me ko shali ko shan. Jeremiah lusi anayin kasin onso ko in akalemye na ke me kadali na ke
mama kuluk mamet kuluk met maalu na kimasla lange usia. Ora il fact che fast me ko shan lange lem ka del fact nga fa sil nga wi met se for la likia. E fili la lal fungi lal sin met. E la lal fungi kolan met sa kawil mola. Ilona suko mashu ginen mesis makaba ginen bao. Yen wangen manwe. Finen Kevintele, yen wangen pe makain kapakwe, wangen mawo kain sonol. Nakat finloang nake, fosle ko son ko shenge, shamsham kunke masikyak ke me, sel nga maitaka na fellow, sa for laliki, mapailan ka ata. Na fani nake, ipsyak lungan nake fos it ko ral ko shan, el shamsham kun nake, pange o yelan me met meswaswasa. Fakta tasakta. Ngai fakin si umitsis falia la lal fung ilalin nga. Ilana sa ko siyak makap sisken sa ko invel sisik. E kapla o kal negisyun ko fo. Wangen siyang ang lal ki pel fol. Mayen shon siyak o fol na. El dia fors kya finne wangen af. Pel na kay was fa ko kel. Na Juda en Juda met wangen ne forang inakflat ye katsatangi. E pangun mo long o mai taka na sielo sa mai taka ki en sai Dajakta masing akkalemiela inlikia ki lalal fungi lalo sa inkat. Met na kayo ma for lalikia sel nga taka na sielos. Cursing it taka na sielos. E fa wangen mai taka mai usikas pelos. Na me efa arulena upena sielos. Na naki it ko algo sing effect nakila elos ma mol si wasosa liki confident trust lalos in God. Na arulena me ana isaks ko ma kapake en ma me siskenin fela. Ana ke sam sie was tolu fak mo ile fa wana so sak yoki siskenin fel. Jesus fako lain pel la e tiena paula e mana kewa ilarofa kapkapek. Ora pel maupe ataka e wangen sanging. Fin pa nagisakso ko el kapek el folfol sa kato kum kanya di na e aspe fa kuma etaka. Fani natin na ki me fasten el taka in akalemila. Siya kayo nito mo onin siyan mo. Wangin makatasikon onan nanaklan mo. Siya masya di kayo ak kayayakle. Ngalem kat ilis nanaklan mo siya sielos. Ngaira na sinkay siya mo fal na ki oyan mo lal fal na ki orek malal. Mwete siya ismani lal ki inkenek sisiwas. Ilana siya wun ma sa wala atron matatie manatal. Kimit siya ilsun kayel na il kapaslala wangin le. Safla yel fatie ana fasi ana siya lalfun. Masi makalemi yok na ki mit makatashi mit ma faskin genik siya intelligent lalfun la uringata. Maupe pa Jeremiah fakmo ilo sesyun Jeremiah la kalimila ko sinin na lena si Philip Ken sa yart losan for laliki kat sa tangan when Elsia mail alu no si Elsia mail lalal fungike katafo kasla elita insien met na kayo elita kanon met na kayo nara solution si malusi Fact na silos matakin kenek sa taong el fact mo for lalki makuluk. El ikia lalal fung iko loman, focus on the majesty of God. Na fata ko na siya me finchak. Na pangen me, akataya mga kanorela na ki me, kuno konsi ki sette an klamalap. Pela flok na yuwas.
Tingin just kum gulo ke agde sigel Jeremiah singalit korsingan mas kengam da long singan isla mayok singan dana nanak siakustin London Israel ngayon paen ma misa na selos na matakal dun siakustin siya na nakinaklalos an kasing intentionality ilos sikin si fe na nanaklalos ba oswela o yelalos nga na nga ako mek kira katdalong akdes la tingin siya mekal me na sis ne si falling ako min uswi kat yaw ko masih ako minis lagi ang ba nanakla siya megat sang nek megat sang shuk ye megat sang mongoy nanakla siya may fin malan fela malan mait nakatoy pa lang Israel kada ispe kasin esma kasin kayak sima Jeremiah el akal na siya el mapin na siya na oye si sayan bang ako minaktin suk mas mapay was pa me gaslan God folok ni ke ritian gaslan God ako mo gan matalong luti ngay kat finte riti kat finte broy kin when siya penasis sakli ka nga ngayon kat kun matalong kat finte mol kin kat finte riti when siya pe kat waste our time nara ifalle ng ako min luksyon na loang na ke mesi yok siya pe kat loong kat an oy be mol kin na sourcing pa gaslan God riti Bible not manas riti Bible riti leda ngon matal ingain akshuk ye mungoy na nakwa siya kitan mo kain fast namit ke oyilash ifena na global lab kita so lagi ipsaf la se ngan fire law se nga usiro medligi katsun ya fire law nga isang bela dil tamal lipan ilan gas na kat sunal dig interest ko ilan so na ke fire law singan nakat ka kaliya global lab tawal lipan Kumalap kaya kati yaw fashion na kapelsin nga. Hamnas finkat kan topoklak sin festival. Sawala. Sawula atro kung vinero atro si na hens nga ilata ko on feni abangan il kan hatch Opposite. al ka apusye ne verin bagasingan Na masingan kung pusay na atro siya ya sawala. kum wun si il sumesla atro lan sina wun in apusye in mo ilan mo oswala wun bangan gasingan Na Luciana pangan topsingan lo kaya kati yaw tigin triskal. Well, I'm not sure ba yakta ya. Loin na kaya. Wala man sila. Na kaya kasin sa na. Ito ko na kaya akati yaw sila tigin na. Sige loin na kaya fosya singa tigin. Amoy tulas na kayo wa. Nga si Veven na. The art is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Napano makalamega fosya ulingan. Kat mo kayo na. The Lord search the heart. Kadin na kadin malalfungin na uyak lagat. Betigi pelos. Patya. Malalfungin. tawal liban masing along sige fosingan na labay na ka treaty pabangan masima academia na mesi ka tinaktin sum na kaya iya sila met lalal fung imising pa kat mata shamram kin pabangan masiko na ron ang pangang masifal ko na ron nanaklas mo ito kat na lagi na nanakuluk mesi kan sang kasyengal oye fa kasyeng ako min nakiden mol kunin sang nawala kin mo de aske fosingal simpram kin mea sourcing ba reedy gaslan God nga ko fin de reedy gaslan God pako mata may pako mata si le me nga umaske katilak den reedy
Bavexilal Jeremiah Nakulan mates ito ko yun insiel pa oswela seakustin pa oswela o yan again idolatry kung macflet kat lowercase g kung macflet Yahweh kung macflet mas makadalorela creations Bayang amin na nakflet creator kaya ka Really gaslan God. Shibela shining yang God sign post mo kavan na, kat shushki mo kavan na, kat fat mo kavan na, maitse fintiya sila in really gaslan ko at na may bago mo taas. Min kolon ko at ilmong yang nage ak moya gaslan ko at paese ko. Ay global lab tong liban dangerous ko ngay flow at pelan yung kuminto ko ak fresh fire collection nakatta ko kaliya. Nga flok lipan na kay lesson name son. Lesson name gusto sa amin get tostan. Even ko. Okay, kaya mo na. Well, basta med alin ki pela stuck look. Nga ora fa kalo nga taban mo lalan kat. Tako kay samon ngo luo na samsu ko nga pakadeta ko tako wikat ke tosto ke gasolan kat. Ipsimete sham kun na ke katinale ke bel maupea ta kana shesha. Nash matayang si. Pasiluo sham kun na ke tapan mo lalalan kat. Na tolo na ke akos pam to me makumte kisinsiya kun ka me na ke matlokala ko mo kumte kay ni kala. Ina kamin me confrontiya. Na ash katang lasi ma kumekonek ki fasime ko sa ke alkosan. Naki pas naki pas sito kongen elto ko nakataya na siski kat maki fun na banga kumin flokle nakadinis me kadin sang advice na sin meta anaki factual tam siya in kain som in kain lalfung ikat is ke kasala ipsafla singal ta ke stand sa yan ke singal luo na pa kadin din lalfung ke mol salal na kadin lalfung ke mol kawil pataka ke fasingal sin ke singal luo singal malutut siya nga elta na si kom nga kumin si Phil Ben na likil lalfung ilasa sin yurin God Papa kana sel in meg misle lang si mga intakain akayikat na mananak si mga minusom kaya pa kadin likil lalfung ilasa yurin kaat mayen elalana insiakula in kain molikat aman sila dam lipan bangain fa kalo si mga kanrala klamalap. All right, taking just ko kumgula malap kede show kede show keden kaliye program last now ye ko na ngay tako kaliye ke si pro to shok to mitigi ngay pro an ngay summarize ye common wiking nganorela aden fire ko nanak mayok sa mga kuminus wikat kami nanak siya kuvinye svel lapsulap kum nagawiking ye sa mo lalal fung in God makaina lalal fung in God makaivan na ona ifo ko flia ki sivesingan nga kumin usta nakin ge wiki sene may ne fo ko stup sa sham ni na ale ash nanak saye Alash oye saye. Alash kainin akate. Alash mamita non ko. In masang push their own agenda. May ito in matalo. Nangafin sa mo nga kumindik siya lang lalal fung isa. Mesing akong filial lal fung ilakum keo. Kat fin lang kus long mo fon na akate nga na long silan kat. Pa ikesla inkenik sa ko sama uta ka ba na sikum ako min plakin mo lesingan na mana sikum maitse insulela uta ka na sis may sang singay ngakum nikin kat filie may sang sing kat nikin na mekanon nikin kat ace ikesla kat sa kanito la mesingan Gende
liena, mayin mata yok şüphesi bağın, nake molan meitse. Nake molan meit fin fela, kung vina, okay, paano Bible of fact. Meit niya, meit ngo. Kung vinloy nake history, ready history, ke molan meit fa, paelay niya na kat fukugo, kat kan shamdram, kat kan aro oyelash, fact malaklash, fact makatlong si. In the end, belsi kat bail off le, kita sup molash. Na musengi, utaka na siya, gas singa takoy na agas mga niya ko. Kita fulia la lal fung ilasho. In God, makayafan na. Kasi bin long silon God. Di long silon God, ilosing akil. Di long silon God pa kumplela, may nila roman ilos long silon. Di long silon God pa mdamusle. Di long silon God pa kumplela, may chinjamdram na oraru, ak fosyak, oye. Di ba long silon God? Long silon God, pa kumin aksuosye meto. Ki long silon God. Men God si fen, ilaksuosye kum kitafung ilakum. Nga finsak, may broiler so yaka pa gaslan kat into ka wikos. Paela kat chamdram, posta makat fact lagi dusa na aluos umla. Kung finmon ka naman kat fact, maluyan ako ni Sam. Read Bible e broy. Namo, manaw kat fact lang ngon matal, ito kay gas na sum. May limbs ko na fact, nimit kum ilya, kimako fact, kumako non ko. In awo sena, ngon matali esot na sum. Magun non ko. Magun nanakun. Magun fact. Na magun non ko, magun fact ngan mata ko kay magun sum liye, magun sum riti. Magun guess a gateway to the heart are the eyes and ears. Magun long, magun liye an pangan mamay oral kum mit fakasi. Akong fisis la bella kum kaya kita nitigasan ko at pangan mas mayok siya ba. Nga finshak mo sham lash oye ka, ingain pain kum le kumin sum suk, mapaye masuwas, kumin sum suk sourcing and disourcing ashwin kasing go online. Sourcing ay ashti kaslan God. Sourcing ay matako ki long silan God, ili si wun si fan na natol. Ta il sila lalfong iinil. Il di long si magayvan na ay conditional. Long silan God, sinasish, tailos sa malalfong ipangan mas may guest sa syungol, singan may dan kan ilyak. Malalfong inil, paesimula na sin may ito. Long son ka, aspel na kayo. Tailos sa malalfong inil. Nakafinjak mo, kastan ka rin migo so iko, pang mas tingin na, mitligi nga kaliyan, nga nakulin Turkey ke samram safla sing Luciana kum kula walap Luciana bakum tum ke kum nigin leme kas sing na ngalo to wajmat na bajo ka ito kasik sin ke malum luotari minash ke malutlut na il ba ka te me kalmen kas sing na lumis Calvin bayin kum lumalap we kum yang besebe U4 ikaw na assume parang finap mo kusin sukya gas sa mga tapoklangan ni Pesta ilusisiye soon tolu singalari ko spangan mas mga shampiyong pinpin na nanak o edulan may ta sa mga sinsiyan may tse. Apahin ko was kewa tamulin mo finanhalulu tamul kamalap bikum sensin lalvong ile call on God asin na kewa kulogi wasin lash on lulu na taking his wanda son bain kum lumalap ang ama pangay tamul Clint kayo na assume kung kulogi kum daga wigatyang kum daga befuliye pasayem Carmina Norton il taga kasla na Vera palit kayo na assume Holy Spirit magkayafan na ba kayo kolkat na kayo mapaye pangan kasi nga paraclete el comforter siya, el replacement. Let me tell you, if falla na tangan som, es pa maahulyak, min mauna siwos. Pangan mas yung viral jam ganyan, Pericleto singan. Na, Talbia Wilbacker, ikaw Andy, World Traveler, ikaw na assume, Junior Bronet, Joyce Aaron, ikaw na assume pahin kong lumalap, na mo message sila wata ko ngayon
Okay. Shue Nelson. Shue en ponte. Paing kum glaman la. Bakay kum gloke ashloman na Roxina Filirang kay won assume na finan halulu pe Roxina glaman la. Akay kum. Na guslong dari magat sumandingi na fin shock singa pa kum fin mon kan la magat fa na taka rewind ye talaga singa sipe long ko lusa singa au luwo ko deshik sipa nga ko maluwo ko nisa broy read bible oye luwo nga usot in sewo sa makume when in top lang wait na kaya kum magfan na ba ganito naglonsing God nga kaliye kasi broy na may sigaw sa nas wigat katrili broy Olem grad fletlena kaya nga sa mga siniswa kulo malap kulo kalong kalenglum kulo ke mawupaspas kulo ke kaslum sibeta ko na sirs inakes makunyekot paramdal ona ke losing akelum long akos kutin long kaslum akos na inbeling ke kaslum na oshkemas kisumla na sirs kutin ko ready Ekidente really magavan nagtinakos. Klonas in viewers slash nga. Klonas in sake was ma taka wikat long gas lom. Wala the gas lom in welos. Galyam don in cielos. Ingan pahanalos. Nake end ma kumako na cielos kewa. Karang los lielos yang esang in sewo na cielos pamdal. Oy na kiulalom. Los sa mga akos kum kumikarangan. Min pangay siulalom kumura na siya shmaita. Paingin may siya flash kipel singi kat kita kulo malab. Kat siyak maingin na kayo again and when siya fun na nagtum. Siya lame Jesus Christ. Siya lame amit lang ulas kat proy. Amen.